Umndeni losemandini utilele kushona kwaThandeka longumntwana wabo emathemba abo bekadulu ngaThandeka noko sebakwemukelelo lokwendekile kepha ke abayithokoteli indlela umthetho usebenta ngayo lenzaba. Thandeka ushiya umntwana wakhe wenfombatane loneminyaka le12. Ngokozomthetho amaphoyisa ilanga ngosuku lokuqala last week Thursday bazamile. Ngisho ukuthi mina I was happy the way ba responding ngakhona because bakwazile ukuthi banithole ukuqala, but from there since banyamalala kuthulekile asazi ukuthi kwenzekani. And into emangaza kakhulu ukuthi labantu ba local litiko letemasiko netemidlalo netekhibika esifundeni seMpumalanga lithi sale kuma lokubulawa kwebantfwana nebafati. Ukubulawa kwabomma kumele sikhalime. Abomma ngeke babethwa, abantwana ngeke babethwa, bakhambe ngendlela ebuhlungu. So sithi amapholisa afuna abasolo nangabe sebabatholile babotshwe, bathi bangabotshwa nathi sibomma sikhambe nabanye abobaba bakhamba ngaphambili ukuthi abazi ukungcolisa amagama wabo baba abanye abobaba ngokuhlukumeza nokubulala bomma. Emaphoyisa ayanxusa ukuthi siyabonga Mbatha loneminyaka lenge-26 aye emaphoyiseni ladvutane naye kute usita ngeluphenyo. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te-SABC e-Ivenda eMpumalanga.